tērā hōtaka I rehi a Taylor ki te pae o Angitu katoa ia I tana NFT tuarua. Nā ngā pōkai kahatanga o te hoki ki te kāinga I uaua kia taua I te Māori o moko I te kauhanga pai tū, pai hinga. He oi I waimarie ia e hara tērā I te rauna pai hinga, nō reira he rangi anō tēnei mōna. E aku mana hakatapara hi o te wā tēnā tau iho mai rā ki tēnei hōtaka o eke panuku. Ko D'Angelo Martin tōku ingoa, e rangi e kara e te Aorere, e tika rā te kōrero ke te taurapa o tēnei kaupapa mātou I nāia nei. Ai, tika tau e hoa, ko eke nei tātou ki te kāhui toko rima o ringa. Mua I tā tātou pāo pātene mō tēnei hōtaka, tēnā kia titiro atu tātou e aha nā ngā kaipakataetai I tō rātou whare. Me te aha, ko koe hoki tērā e hoa, tēnā whati atu koe. Morena! Ina nahi rā, I hinga I puta a moko. E oi anō. Yesterday was a non-elimination round. So what does that mean? That means moko! He's back into the comp, baby! Tēnā koe. Chief. Nā I te ahua āmaima, I te ahua ketu o hakaro I te mōhio, I puta koe I te hakataitai nei. I reira etahi āwangawanga nui, mānuka nui, ngari kei te pai, kua ke mai au ki te rānaki mate I te rangi nei. Tēnā koe, puki atu ki te tāo o hoa kakari. Me huri, tō tika ki te wero mo tēnei rā, te wero NFT tua whitu. Ko te kēmu ka tākoro I a koutou I tēnei rangi. Ko Street Fighter. We're running it back. We're running it back. Te Mana and Moko are still in the game. I am going to smack them both up. If I get put to one of them, I'm going to make sure that they do not win a round or even get close to beating me because I know that Te Mana's got his eyes looking at me every type of way, thinking that, you know, that our alliance was betrayed and it was all for nothing, which technically it was because I just needed someone gone. But I'm going to wipe the floor with both of them because I know that none of them can keep up with me. Actually, no one in the whare can keep up with me when it comes to Street Fighter. They already know I got it on lock, so can't keep to one of them, but I don't really care which one. I'll eliminate either or if I have to. Pretty simple, pretty easy. Me huri ki ngā haka mārama. Ko te toa o te whakataetai NFT ka whakawhiwhia ki tētahi NFT motuhake. Ko ngā wero NFT katoa, herere kē. No reira kaore ngā kai whakataetai e mōhio he aha te aha mo te roanga o te whakataetai. He wā tōna ka whai hua, he wā hoki tōna ka whai pirau. Me te aha atu anō he NFT atu ka tukuna ki te kai whakataetai katoa ki te reo Māori. Hoino, I te otinga iho, ko tō tātou reo Māori tērā, te toa mo tēnei hakataetai. Nā reira, me huri ki te toa nāna I kapo I te NFT mo te reo Māori, mo rangihuna. Toko hea ngā NFT reo Māori ko kapo hia e koe roto I tēnei hakataetai, Chief? E maa e nari, ko te mea nui ki te kōrero Māori tātou katoa. Nā te mea, I ha te reo Māori, ko te tuara o te ao Māori. E rongo koutou I tērā, ia e tohu ana kia koutou, kia kaha te kōrero reo Māori. Hai, kōrero. Nā reira, let's get the show on the road, baby. Morena mai pai, Morena. Nā, kei te ora. Aha whakaro mo I nanahi rā. Ririki, ei. Ririki. He pai, He tuarua tanga tērā maune ki te kaiwhanga pai tūpahinga. Ahai hoki. Ai hara I te rongo pai ne. Tika. Hara I te rongo pai. Hawa, ko te kēmu I tēnei rā. Street Fighter. E ara I te mea he toki ahau. Ko era o nā rautaki, te pēhi I ngā pātene katoa me te inoi. Kauakitoria. Pai, aha whakaro ki tā Taylor kōwhiri I a koe. Te raka he huri tuara anō. Well, koia taku whakaro I te wā I karawhiu ia I taku ingoa. And, kia au nei, he hoa māua.
I te mea he tiratahi a hau Tom me Taylor. Engari, taku rangona I taku ingoa I nā nahi. Yeah. Hara tērā I te kēhine. Kare kauru, so yeah, kei te āhua noho taiapa pia ki te rao ngā tira. E noho ana koe kihia me tō tira. Well, e whakapai anau, ko taku tira hau, ko tāua. I nā hoki, ai ko te pautauara tērā, ko hoki ki te kāinga. Morehu hoki, he kurangi hoki. I te mea no rotorua rātou, nā reira ko mātou tērā, I kaha whakahoahoa ki a mātou anō. Engari, I te korenga o rātou, whakapono e ko tāua, bro. Ne? Yeah. E pai tērā rautaki, te whakahoahoa ki a tātou anō. E o, ko āhua tata mātou ki ngā whiringa toa. Nō reira, e hara I te mea e āhei ana mātou ki te noho a rōpū nei mo te wāroa. Te rautaki pai pia ne, me kotahi te haere ki te whiringa whaiti, ki te whiringa toa hoki. Kaua e waiho mā ngā hoa, koe e kaua ki ngā whiringa toa, mā tāua anō. Ki reira tāua pakangai. Tērā pia. Tērā pia. E rautaki pai tērā ki āhau. Huitahi ahau me moko, kōrero tahi ai te āhua nei ka whakari te rautaki kia kawea tāua ki ngā whiringa whaiti, whiringa toa rānei, pakanga ai ki reira. Oh well, kei ngā ringa o ngā tua I nānei, brother. Ka tika. Hei reira. Oh, e nā parata, ko tai mai mātu ki tēnei wa ana, e rima noi o nā kaitākoro ki te toi, te pēa o koutou o kōrua wairua. Ko te kēmu whae ki nei, ko Street Fighter, and tēnō teka hau ki tēnei kēmu. So reira. Kono tērā kōrero? Ai, reira, mataku, tēnō mataku a hau. Yeah, I'm not ski cast. I'm going to see me's brothers. More your I'll see you there. Let's go. Let's go on there. Nah, but I actually want to throw it out to you, fellas. What about Mooks? Yeah, pretty lucky coming from the Panuku-Irl, eh? But how are you thinking about Iri as well? Tiri mana. Iri, How are you feeling about him, especially being still in mai te rā tuatahi, he's been that dark horse. You know, he's got all those skills, but I think he's keeping it low key to the end. Kia o kene whakaaro ai, pēra ki a koe he, tērā koe he low-key gamer ia, ki ia kore ia e tākore I nei kēmu, and kei rona ia. Oi, ki konei tonu Ai. ia. Yeah, because Still here, eh? he's sort of sat in the middle and sort of has, I know he's gone to elimination a couple of times, Right. but the bro's sort of been in the middle right through. Ai, wakaaro ko iri I roto I tau porohita e te wanauna. Kōrero mai, what are your thoughts? Hey, why'd you put him up? So pretty much, cuz I put him there because he was the person I was probably the most scared of, and he's one of the young bucks as well. So he's not too much older than the bro Mooks, but like I said, I feel he's been sort of teetering just to get to the final. And when he gets there, I put money on it, he's going to just blow the scene up. So if I can get him and Mooks out early, then I'm sweet with it. And hey, it's about me winning. I'm not trying to get uffy anyone else there. There's always a winner and a loser in a competition, cousin. I don't want to be the loser. Mō te wero NFT o te wiki nei, ka auraki atu tātou ki ngā tiriti kia tākaro anō I a Street Fighter. I tēnei wā he whakataetai kawa pāeke ki te hinga me tākaro tonu koe. Ko te tokorua kei te noho tonu ka makaia atu ki te kauhanga paitū paihinga. I mua rā I haukerekeretia e Taylor te papa whakataetai. He oi ka taea rānei e ia te tārua I tērā āhuatanga kia toa anō I a ia tana NFT tua toru. Kia ki te ake tātou.
Oi nei te wero NFT tua whitu a rā ko te kēmu, ko Street Fighter. Nā reira whatukura mā, hakarite a mai o koutou rauma mau tā te mea he pakanga. Kei te haere, ka rite mai, toru, rua, tai, Shoryuken! Kuraki. Kaha korua. Ko no wero. Mai tā maki makauru. Ai, no reira, kua kōwhiria ngā kai whakataetai. Ken e tuki atu ana ki a Nash. O teila. Kaha korua. Ki te hinga koe, ka noho tonu koe ki te hāneanea. Te toa, kua haumaru koe. No reira, ko Dominic e tuki tuatahi atu ana ki a Taylor. Māmano he mana. E te aha. E tīmatatanga pai mō Taylor kei mua tōna ihu. E haere ana ka weto ngā raiti. E hia nā. Hatōkine! Kia kaha tāna. Teila ki te wai o mai. Reira, ka ako rānei a Dom mai i o nā hapa i te rauna tuatahi i tēnei rauna tuarua. Koinga. Te āhua nei Carl. Toits, toits. Kia tino o tera. Te karahuku. Ea nei ra wana. He ahara, te nera whakamutunga i te kāwhena arā. He moro moro ringa katau, tāpapāna ki raro ko Taylor ka haumaru. O peki mai, a Irimana. Tērā, puia te tanata a Kip. I te kōpuna me ki Kaurani. Ko Ryu. A ko te parataeri. Kia kaha korua. Tuki ngā tau tō hito. No tētahi tokorua kua whawhai mai te tīmatatanga o tēnei kēmu arā, ko Ryu e tuki ana ki a Ken. Oh. Matuki koe. Ai, te kuripango. Te kona te kuripano. Aua, kiki rongo nui. Tino whakaputa nei i te ihu o Ryu i enei. Kia wai te paua tuatai. Oh, nai. Ai, ka ki te nei tātou i te meke whakarunga. Kau whakaururu tia ki te ahi. Āhua nei, ko Ken, ka noho hei ika i te ati i tēnei tuki ngā tuarua. Hāua, te kiki whakamutunga tāpapāna ki raro. Tīmata te rauna tuarua, ka tahia te waiwai. E te aha, he taka pore pore, he peke peke, mō te peke peke noiho te take. Nei, te oranga tuarua o Dom. Me te aha, te ahua nei ka ki te tātou i aia e noho ana ki te hāneanea mō te wā tuatoru, nā te mea. Hei te tino eke ngā mahi a te Irimana. Kamai au hataukini. Distance. So the distance is quite... Why they can play a distance game, but at the moment I don't think Tata ana, ko tahi anō te pānga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu. they haven't played the game. But yeah, it's only one punch. Nō reira, kua puta te ihu o te Irimana, ko Ryu katoa. Nō reira, mo te wātua toru kua kōwhiria e Dominic a Ken, e tuki atu ana ki a Chun-Li, o mohi o tia, mo ana kiki. As you can see, look at that Koe kōrero i tongi rautaki. Ne? All the skills. Tūpato, i e rā waiwai rā, nā rā ka kimo ana te tangata, tāpapāna ki raro. Ai, 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 ki te tērā. Ka weto ngā raiti o Chun-Li
i tēnei te rauna tuatahi. No reira, i muri i ngā tukinga e whā i ngā rauna e whā. Kua papatū a Dominic mō te wā tuatahi. Ai, kore kupu hoki. Mataku e. Ka whakarere a Ken i tana Hadouget i tawhiti. He oi, ka whakautu a Chun-Li me ana waiwai. He koikara tana kai. He rawe te tahinga o te waiwai. Engari, kei muri ia e haere ana. Ken tāku e kōrero nei. Ka whakakuititia te āputa. Tahi anō te patu. Ka hinga a Ken, engari ko te meke whakarunga. Ko Dominic tērā ka papatu, ko te tangata ka hinga. Korangi huna. Kei whea mai hoki tērā tātā whāinga. Toko rima anake ngā kai whakataetai e toe ana. Kaore kau he wāhi, hei huna. Kia kite ake tātou ko wai ngā kai whakataetai kiri haunga me tuki rai ki te rai, ko tahi anō te wā. Nā, kua ea te wero NFT ki tua whitu, arā, ko te toa mo tēnei rā, mo teila. Bit of a tohunga on Street Fighter there, kill. You're safe and, you know, you're this much closer to winning this comp. How does that feel? Nah, it's mean, cuz. It's mean. Yeah, I can throw hands when it comes to Street Fighter, and the boys know it, so it was just an easy one today. Bah, gotta take it, you know? Gotta take the wins. Humble I see. Hoki atu. Nā, nā runga i te mōhio i hinga kē a moko i te wero mōna nahira, ko ia tērā, kua uru atu ki roto i te taiwhanga pai tūpai hinga, moko, hara mai. Ko te hoa kakari, ko te hoa pakanga, ka whai wāhi atu ki roto i te taiwhanga pai tūpai hinga i te taha o moko, korangi huna. Felt a bit of mamai for the bro Rangihuna. He found himself in eliminations with Moko, which, again, Moko I don't really care about being in the elims. But it's, again, I should actually take that back. I don't care that Rangihuna is in as well, but it's another kaumātua in the whare, so I do feel a bit of mamai for the bro. I hope that he can go hard. Kia kaha, my bro. Go in there, try do your best. But either way, I don't really care. I'm free, so I'm sitting here smiling away, and all I'm preparing for is the next round. I don't really care how this one goes because I'm sweet. I runga i te mōhio, nāna i toa i tērā rauna haka mutunga. E kara e Rangihuna, kei a koe te mana, i te tīpako, i te kiri puaki, mō moko, o roto nei i te taiwhanga pai tūpai hinga. Ko tōku wai mari e ka tai au ki te wiriwiri ko wai te kai wai o moko. Engari, tōku wakaro kare e pirani ki te mahi tērā. Ka hoatu au tērā aku ki ai anō ki te wiriwiri. Nā reira, ko urua tahi. Gap it. Ai, e hika mā, ka hoki a te kōrero e ki nei paitū paihinga nā wai ka oti. E hika mā, ko hoki mai tētahi o ā tātou tangata mo te wā tua toru. Kara pipiti e moko, kua tangata whenua koe ki tēnei rūma. Pono, kua kia kua te mōrehu o tēnei rūma. Mengari, e whakapono nui anau. Ko te tūmanako nui ka Wikitoria i konei. Ka tai atu ki ngā whiringa whaiti. Ai, e hoa, kia kaha rā koe, Rangihuna, ko tō wā tuatahi tēnei. Ai. Kei te pēhea ngā piro. Ari ko ana te nāke, kua tau mai au ki tēnei Aotea. Ko te mea nui, ka Wikitoria i tēnei rā. Ai, ka pai, ka ore whakatoro ai ngā pahupahutanga mo tēnei wāhi, ka tukuna kōrua, kia tākaro, tēnā, e no. I te tau tōhito o pai tūpai hinga, kei te rite koe. Kei te rite. E te tore kai huruhuru, kei te rite koe. Kei te rite. Ka pai, e puta kōrua ki te kauhanga o te riri, rima, whā, toru, rua, tahi, tīmata. Kei te taha katau o Zangief, e tuki ana ki a Mika. Haere tonu, tuits! Taka huri ana a Zangief, me te aha ko te uaua o tērā. Tata, ei? Tere tonu, tana karawhiu iho. Tana hoariri, tana turi. Whakautua me te AKO. Ai, kua rere,
te waewai. O weto ngā raiti, no reira ko te rauna tuatahi nā rangihuna. Rauna tuarua, ka kitea ke tātou me mea ka pēhi a rangihuna i taua pātene kiki anō nā te mea. I tutuki i te rauna tuatahi, ai, kei te pērā ia. Ko te uaua mo Zangief, he nui ia no reira, ko te keonga o ngā whanara, ka tau ki te puku. I tēnei tātou, kua kehi, ko te ihu, o rangihuna kua puta. Rangihuna, e rua ngā toatanga ki a koe, ko koe ka noho tonu mai, no reira ka tukuna koe ki te manga tākaro, e hoa e moko tēnā kia kōrero tahi tāua. Ai, ka tiake e hika mā, ko eke nei tātou ki te hikunga o tā tātou hōtaka me te aha, ko moko nui a rangi tēnei, e hoki ana ki te kāinga, e hoa kōrero mai ko te wā tuatoru kara pīpiti, ka eke nei koe ki te wāhanga pai tū pai hinga, me te aha, ka hinga koe i tō wā tuatoru. Ia hatia. O, kia hoki ngā mahara ki te wā tuatahi, tai mai au ki konei ko te kēmu i tākoro hia, ko te Street Fighter. Me arawa ke katoa au, nā reira i pōhehe au, koe a te rautaki pai, e pēhi noai ngā pātene, nā reira ka hoki ana mai mo te wā tuatoru, i pōhehe au koe ira te rautaki pai, me arawa ke rautaki he. E hoa, heoi, i tāhau noho ki tēnei hōtaka, ka ore kore kua whai hoa koe, hoa riri, hoa tautau āmoa, hoa piripūmau anō hoki, e tautoko ana koe i āwai kia eke ki te kōtihitihi o tēnei hōtaka. Pai ki au a Rangiuna, wairua Māori, me te aha, me nā katoa i aia, ka ore kore ka hari kua hoki te marea, i tana wikitoria i tēnei whakataitai. Ai, e hika mā, kua rongo ake tātou i te tangata e tai tuara tia nei e tēnei nā. Ara, ko tā tātou tangata, ko Rangihuna, heoi e hoa, ko oti te wā ki a koe, kua pau te wā ki a koe i konei i eke panuku. E mihi ana ki a koe mou i tae mai, e mihi ana hoki ki a koutou, kei ngā mātā waka o te motu i whakakuku mai rā o koutou waka ki tā tātou hōtaka. I mua i tā tātou whakakapi ake, tēnā kia tirohia e tātou, ngā timo-timonga, ngā maunu mo te hōtaka toa whakaihuaka e haere ake nei. Kei wareware ko te whiringa toa ka tū hei te pōmere te rua te kaumā iwa o hūrai hei te whitu karaka ki Twitch. Toro atu ki tā mātou pai āhua ki Arataua mō ngā tai pito pito.